Clear tu te in zavayin si baile vekule. Tunjum video a chuanin Jerusalema gate ansar ansir ta ka chuanin thilenge muni thleng a oma. He hian na Liswa Krista aron kalle a hnai to zia atilangem ti chungchang kanon let don ani. Golden Gate emo Eastern Gate khochak lampanga gate anti hi in she to ngayem. He gate hi kumenge mozat liam ta khanin anlo char vek to a. Jerusalem khopui lun lai taka chuanin gate pakhat a oma chu gate chu gate dangte anglo takin an char phui vek mai ani. Tu ma in an khoi ngai lawa an nai po an van nai ngai lawa. He gate hi Old City Jerusalem khopui hlui zo ka khochak lama omani. Chu Golden Gate emo Eastern Gate tia an soi chu ani a. Kumenge mozat liam ta chang to khanin khoi ani ngai lawa ain khar reng mai ani. Ama ero chu tunna ya hian helai hmuna hianin thil engemo chete in thak danglam ma omawang hian miten an ngai ven chhauta a. He Jerusalema khochaklama gate an charbe tlatchu aron che chanti na emni. He hian la Liswa Krista hi alokal le don to ti a entirna ani theyangem. He Old City a hianin Golden Gate hi gate na ran mai anilawa. Christian tele Jewish tradition ate anrindana te munpoi motak achang phatlat maya. He gate hianin Eastern Gate ani ang takin khochak lam a hoya amazona chia chuan olive tlang a oma. He gate hi Old City a chuanin Temple Mount vathlen theina tura gate om chhun ani a. Temple Mount a hian man laya khanin Judah Temple a om to chin ani kha. He gate khochak lam hoi Golden Gate emo Eastern Gate tia an soi hi Mesia aron le huna chuan aron kaltlang na tur gate niya hanrin kha ania. Churin dan chu Bible a po shillok na poimo tak mai chang pha kha ania. Ezekiela bungsomli pali chang khatle chang hnia heti hian in ziaka. Chumi hnu chuan mun thiang hlim kong ka pon jok. Khochak lam hoya chuan mishwai kir le a ma se khar tlatani a. Lalpa chuan kanhena he kongka hi khar reng ro se lalpa Israel te pathian luna ania wangin honna ni lowanga tu ma an lu thek lowang chu wangin khar tlat turani ti nen zia kani kha chang kan han siara chang khanin pathiani na thil maktak le remro na maktak alo nei zia kan hu chiang thei ome. Kha gate kha kongka kha khar tlat turani na chanchu Israel te pathian luna ani awangin mun thiang hlimani awang khanin minol puin an lu kha alo phal hau lo mai ani. Hetilai Golden Gate le ache vela hianin tun hnai hianin thil maktak tak thleng ni in mitam takin an soya. Online community a te chuanin thil thleng maktak tak mai lung che te thil engemoni che te le kongkhar engemoni in hung turanga ri angte an sha thote an soya. Ani na taka chuan Jerusalem hianin thil maktak tak in thogru hi aleilunga hian alo nei cheu maya. Archaeologist po chuan heng thil zong hi azawaya han ena hanzir hi an ngam lo thinani. Kumsang ka zakwa somruk pasaria Israel in Jerusalem alag let le khanin excavation te thil zirna tura mi na an lo man zong te chu chol vek turin na puanga abik takin hetilai Golden Gate le ache vela te hian engma an zira an laikha aphal talawani. Ezekiel abung somli palia kan lo cherta kang khanin he kong khari char tlat ang ngai na chanchu lalin emo rorel tu te na char turan ti wanga nilawa lal thupe kanga Bible na asoi angin leile vanal berina khar tur char tlat turati awanga voini thlenga in khar in char hi anita ni. Kumsang ni liam ta khan le taila lali swa he khovela hun nung a man lai khanin tumkau niya khanin miten lolomin konga te cholte ampuan te phain an lolo mani kha khata khan lali swa khan he Jerusalem kongkhar chaklam Eastern Gate emo Golden Gate ya an soi hi aron lutlang ni in an ngaya chumi hnuah chuan kalhlen kut niya khanin cross sa khai kanin na oma phumi na oma thina hnein aron thaule ani kha ring tu te chuan lali swawana alon hnu khan he khovela hian ron kal le anga he kongka hi aron paltlang le don ani ti in an ngai ani
lali swan he kong aron zo champo Zakaria bungkwa changkwa shilok naka aron zo famkim na turin nani o Zion fanu na satakin limro o Jerusalem fanu aw vak ro ngaite inhe na ilal kale ani chu chandam tu dik tak ani in ngai tlomin sabeng tung chunga chuanga sabeng tung twai chunga chuan tia zia khi a thlen theina turin khangzong zong kha aron zo famkim ani ti chuan he ge thi apoi mo viawani chuan voini han enga tinge khar tlat ani na chan history kanen chuanin he kongka hi kumsang kha zanga somli pakhata khanin Ottoman Empire Ottoman lalramaron din khanin anlal thupe gangin an kharani Juda hawina an tradition na tele thuanin hlan chhongna khanin hetilai gate Eastern Gate achanghianin an mesia chu aron kaltlang le donani tia an soi chu Sultan Sulivana beng alo thlengve a sutia ashat vele chuanin mesia chu aron let le vat alhawa rang takin ma alata ti chuan mi le sa de chu ko khomin kho chaklama kongka chu lunglian tak tak enge mozat le cement nen chuan achar phuitir ta mak mai ani chu mai chu aladu tok lova chu gate kota chuanin Muslims hau thaninge mozat asaktir bokani hetia than asaktir na champo Leviticus bungsom hne pakhata puithiamte anin vondan turanga a omlo chuanin kha mesia lo lang turakha a bol hlo do na hetilai arong kaltlang do lawang ti ngai dan anei wangani tin chu mai baga thu thang diklo tak mai avor dara chu he hi nia tu po he kongka hi va khoya piang chu an chunga an chhia thlengang ti in amai ro chu Ottoman lal Sulivanan mesia lo lang tur adu lo na wanga alo do dal dan te kongkhar alo char dan te le alo sil dan te chu Bible dina alo soilok Ezekiel abung somli paliami kha athlendik na turin ma alo le jok lek ani sia he gate hi kum zanga don lai mai kharin alom to amai ro chu tun hnai hianin thil theng mak tak tak kan soi to ang khanin an hmuin alo omani tun kum chung rei lote hianin mi chen kha chuan video ate po an tilanga he Eastern Gate bula hianin lungte hi ama in in sonani ti in an soya tin hetilai mun veena wathlek tu te chuanin bangte hi a khichana hetilai muna lungte hi norsonin na oma ache ani anti a kumsang ni somparia ta khanin Golden Gate a bang chen khatte phei chu achim hialani hengthil theng awang hianin mi ten an ngai ven thara an beng an chiru chan ta ani archaeologist te chuan an soidana chuanin hetilai lungbang te hi Eastern Gate te Eastern Wall zongzong te po hi a hlui to a kumtam taka lowin sato ani awangin a chak to lawa a nget thato lawani anti a tin chu ba ka ling hing te leihnuaya thil chevet te le lungbang shimshim kha an upat to awangin hengthil zongzong te alo thleng thei ani anti bokani ma se khovel hun sang sanga ring tu te chuan he thil thleng hi khovelina apian ken le thil hlui to tlabal mai ni in an ngai lawa thil engemoni poimo jok om theinin an ring tlatani Bible chuan min shil angin lali swa Krista hiaron kalle huna cha olive tlang a hianaron kaldon a india chu he Eastern Gate opposite se a hi ani a Zakaria bung sompali changli a chuan heti hianin ziaka suminia chuan olive tlang chung chaklama changa Jerusalem ron epa chuan ake angatang ti in olive tlang achang hianin Eastern Wall te gate te hi chiang takin alanga lali swa hi olive thlanga aron kal le huna aron kal chuan he Eastern Gate hi akal na tur zone a hmataka a omdon ti nani Christian te chuan lali swa Krista hi aron kal le chuanin he kongka hi ain hong le dona mishingina an sarna zongzong te chu pathian ro puina swana ron ti chhevek don ni in an ngai bok hengte ni wang hianin hetilai hmuna lungding te tereute a in soite omna handang lamshet han hmu te hian lali swa Krista thlallela ngai em aron kal le hun ngak tu te tan chuan beisen na hlimom tak asia mani lali swa kana zirtir te hne na khanin aron kal le hun chin chha na tur klu shang ape a chu mathaya bung som hni palia po khan kan hua indau thu thangte lirhning te zol nei der te an lo chwa tur thu te asoyani mathaya bung som hni pali chang som thum pathuma chuan nangni po in chung thil zong chu in hu huna
ama chu alo hnai to a kongka bul nge ya ti siang cheu ti in a shilani kha kan tun lai khovel thil thlengte kan han en chuanin lir hing hun sang sanga a thlenga indo na middle east a po boina na sajia kan hmuwa tin mishing te nundan phung pa ngai lawa nung lulam le mong lam shelo le ka tam tak kan hmuwa heng zong zong kan hmu hianin iswan chin chian sang sang alo soi kha alo thlendik zia kan che thiam thei ome tin tu na Jerusalema lungbang ruito tak tak te chu ama anom dan nilawa che chon chet na mi in an hmu thu an han soi le phei chuanin zo na dang ron om chu leli swa alo kal hun hi anai to tak chetem ti anita he kongka gate char tlat kharpui thlat mai hian pathian thu adik zia atilang chiang em maya kumsang tam tak lo liam to ma sela kha shilok na kha angai rengin ala om sia Isaiah bungsom ruk pani sang ruka chon he ti hian in ziaka o Jerusalem ikul chunga te ralweng tu te kada a chhuna zani nan sol lawang ti in voini a hian nangle ke hi ralweng tu ang hi kan nita Jerusalem lungbanga engthil nge thleng ti te kan ena kongka khar thlat te a chuan engthil nge lo thleng don ti te kan ngai vena tin sumai ba ka khovel mun sang sanga engthil nge thleng ti te chu angai ven tu te kan lo ni chauta ani hi leli swahi engti khuna nge engtik dar ka ra nge alo kal le don ti kan shelo ama ero chu in ring reng turin min shila kan khon warte chial reng turin min zirti rani leli swaron kal le don ti be sei taka ngak tu te hi lau tura kau kan nilawa be sei na nei tura kau kan ni zoka hege tu na ansil tlat mai hianin hun kal to kha thil thleng mai mai ani lo zia min sha tira tin pathian hianin engkim mai hi aman a hun na tia le arem ro ta hnuaya a thlen tira ni ti min sha chan tir tu ani boka tun huna chuanin chongchaya midang te krista ne na shwaya midang te ne na in rem taka om tura kau kan ni a chung zong zong kan ti theina tur chuan lali swahi kan en tlat angai ani Johanna bung som pali chang ruka khan lali swa khan ke hi kong le thu tak le nun na chu kani ke ma akal lo chu tu ma pa ne na an kal lovang alo ti ani voinia hyang kan thin lung te alama I hong thar le ang u he golden gate hi voinia chuanin khar tlat sil tlatin omma sela engti khuna emoni chuan khwarel thil thleng awang emo pathianin athil ti theina ro pui tak mangin he kongka hi aron hong le nge yang chuta chuan lalpa hi aron kal tlang le do nani keima ni nun chewa po hian voini a hian lalpa hi local tlang le chewro se khati zong kha tun chuma video aron le chwa le theite chu ani e